Өтөкүннен бүгүн Владимир Петрович Ларионов атынан орто осколага сыллата ытыллар улустагы интеллектуальный конкурс болотурар. Умники умницы. Бу конкурс 12 сылын ытыллар. Быйылгы терәһимитигер сүз биһен алтта о кыттачы келле. Маннан класстарынан, маннанги класстан төрбүс классканлы кытталлар. Бүгүнкү конкурс төт кайсыканан болотурар. Бастагы класстарга все обо всем, иккис класстарга эрудит, үгүс класстарга команданын күрәхтеги юный предприниматель, төрдүс класстарга время читать ден кайсыкаларынан боло турар. Ота дии кыттаачылар бүтүдө фактықты кытта хыжаллар, бараларга сетигини багабы хайым. Бүгүнкү кыйлактар бытыгар Жиркова Валентина Васильевна география чутала, лазерная установка оңорбут, анал материаллары туттарылдартара. Биги командалык ады апельсин. Тылыма Семен Захарович Борисов осколоттан калибет. Параларга стигини багарабы. Здравствуйте, меня зовут Коваленко Екатерина. Мы представляем школу Нижнего Бестяка, 1 А класс. Дочка Варвара. Я рада участвовать в конкурсе и настроена на победу. Желаем всем удачи и хорошего настроения. Төкөнүнен мен хавасылыктактыры биһиги үгөс болбут улустагы умники умницы ден күрәккә Павловскайдан 9-ону жакеллибит. Моя ортосколатын учуталарына чүді бігідіне көрістілер, олар бұдығар бігі сетігелері бағары